Conskem ko chibu choki longu ni to ngapke la kong sangke chomden digi sungbe chuzu teda nangbe tsere da nangbe tadub nangchwe nyamlen che dezen sumdu yena zejing zamlin na tunyen chen kun la dezen tangbu ni de nangbe tsere da tadub teda sangke ge dole che du gi pyi zu ge yi minda wa chöngen na pagyu na yubje lakbar tsere da tadub kundu gi lekbam shiba ham tamate inye to pagyu sinjing. This is going to be vital for them. Tseri da tadru kundu ki lekbam dida ni, sheche rinne la lobchon cheken nam, nangcho nyamlen cheken surung la medu mirungwa shiyinba. Pedep dida gerna chibe penzo kanto jogoba shiyinba, ari nangdu tenshi chebe, Wisdom Petun kanki genzin, Daniel Atkins laki Asia Rawalungti kala sonchung. Sangye chomden degi sungbe dotan teshin gyaga ki nangbe lobyo nabe zebe tencho ka nangbe tseri da tadru. Teshin nangcho nyamlen ki korso, pyi na yuwa, peche puti sumgya la longo tongcha la ring shu yu na yang. Teda tseri da tadrub nyamlenki chache dezen sumdu yene. Nangpa tsam mimbar, zamling nangdu tunye chenpa suyu kyang lobchon che longso chode soken ni. Pyo gi lalimebe uti chino konskemgo chenpo cho nyi yinpare. Konskemgo chenpo cho ki lapchen ki gongpa ti tohne tongmar nangbe tseri da tadrub gundu ki pedep ka pyo nangdu sudo nangshin. Teda rinpe inye tang geyi la soba geyi mendawa chöngen nado pabgyu shibatang. Tseri da tadrub gundu ki chade pyo shiba dishin inyi to chinda gebe tse chönganin badun lekchub sin yubze. Chinda gebe tse chubge ne sung Amazon so yu gechi nado togur chen namla kodon tenbe nangshin yubze. Konskem gonchin bucho ki nangcho ki tseri da tadrub kani nangbe chölu chendaba chibur pendo yoba tsamma inbar nangbe shone sungbe shii namsha chitang. Lakbar tu semgam ki kor didani digi tunye chen zhowa gula pendo yoba shi yida ngebar tu nangba tsu sabne dida shen la nyamchwe toba tang. Shen ki kya nangchwe ki namsha dida la ngebar tu lobchon che gobe kalo yangne yang to peshi yoba re. Lakbar tu tengab chi yi gigab nang chalong chungshin be pyi ki netse yabu mebe shunge tsu ngebar tu nangchwe ki tseri tang tadrub kundu ki pedeb dida la lomnye che yu ni rangi rikshun ngocho yongyur hachang ke chenpo yinba Konskem ko chimbo choge kuyu inke songyur shepshuwa kyawaan geshe tupden chimbo laki Asia Rawalungti kala sonchung. Diya ngaranzo pepozo shungyo di zo chi ye che dures gongshe nangyo yo marda. Ani jik labordo inji yago yunye zo ani ko chenga choti che shabe lebam di tolya pecho che tupden susu le kyabsanarwa. Chatib dini Amerike Massachusetts nga de Somerville chongge nangto yebe Wisdom Publication pechun kanki gengur shete padu na yojing. Pechun kandi ye tabar tu konskem kunchibo choga sungsom chabe ka sumchula nyewa padu na yubatang. Pechun kandi ni pyogi nangcho ta semgam rikbe tone zamlin kunla digi ki lapsha kyabe tongken ki keme padun shepshu kanshi yinbaze. Daniel Atkins lani Pechun kandi ye chigib zingyo todamba gengur sheshindu. Special for Wisdom Publications to help fulfill His Holiness's wishes. Chatib dini konskem kunchibo choga gongshi da tuki le chungba shitang. Wisdom Publication Pechun kanla lechar digyu Konskem kuchibu choge gongshi dhube mikse ki kogab tobe ledun shi batang pechun di konskem kuchibu choge sungshi batar pe nalinde sugyun da sheshun da dewe chane kene chenpo shik reche songchung. Chino konskem kuchibu choge koyanga lamduen ki tohne chungbe tseri da tadru gundu ki chade pe shi yobe kone. Pe tangbo te nangbe shone sungbe kwa tan du chen la chi yi su chen tatsu ki kor tang. Nipa te semgam rikba te nang shepe kor yinshing. Pe tangbo ni di nangbe shone sungbe shi ngoy pe nelu sam tseri da deshin, pe sunbe nang loe namsha la gyaga ki nawe soyun ge tone tazu sheba tang, pe shibe nang loe namsha la nalende sheshun le sunbe, nang be drupta kongwa nang shelu mindawa yoba teta du yubdu. Teba che se yu li ya, gengyu dengyu ye ge chushum digi je xa xa ma to, digi jo je to ne, ane kanda chö gyang gyang chi ma to, shenda yobe ji du she yo marwa, mangpu jila. Da jang urup ji digi de ma res, gyaga kebe sung nuzu nalo ya, tengrab ge, 간다 리베이션로 따당 돈의 제베나 디나로 체리다 아니 더두기 차산되나 추되어 Puyina shube doda tencho ka tengab geyi damigi nangdo pabgyurki leshi zomken chinyichi yone yang teda dezen sosor yene pabgyurki leshi te zoo gande potangki sikdo wo chumbatang teda geyi mindawe nangdo pabgyur nambe kab yuwapo sosoi gyamchongi kecho mikse tenba ka chigi nangdo pedeb dida inyi nangdo pabgyur sinche Pechun ki gen yongzo ari nangdo ten shebe Wisdom Pechun kane na yubre. Pe nalente sheshun dida ni gyaga ki nawe kebe sung zachen gyata mangbo inyi na pabgyur matubar ne yoda
Tseri kundu da tadrup kundu ki lekbom shi yongzo yi nangdo patun simba di. Pe na lente sheshun tsachen dida la lopchon chebe dumbo yoba thang pyi mishe kenki misor chenga mikde patun shuba shi yimba ma se. Daniel Atkin la ki patun dida gi gyu somsom dida gechi dolengi dincha khato nyobar chede zamni mimang la shabde lapchen drup tube nuba yoba di ngotre tube rewa nagdu. And then have experts helping people read the different passages and Wisdom explaining it petun further. kangi gengur to nangbe tseri da tadrup kundu gi lekbom ki nangdun ka rimbe thage to lobdi nangyu chashi yodu. Tseri da tadrup kundu gi pyo shi chingi chadem nang pyo yi tang, inyi, geyi, France geyi, German, Indonesia, Italy, Nihon, Korea, Soke, Portugal, Russia, Spain, Vietnam che geyi chunge nangdu dembe na yubre. Lekbam chabi shibu di somdi gengu wani konskim kuchibu choge kui inge sungyu wa geshen tude chimbala yinba tang. Konda lento Daniel Atkins la nigi dilo chinta tangbo na necho dochi lento konskim kuchibu chola jecha shune. Lekbam shiba patun da dewe kor nyensen shube ka konskim kuchibu choge zewe kalop ka janden lirim podcast tone kyang kyangsin shucha yudu. Ishe rang olungti kanki kyang piyi nangi nangbe tsenri na tadrup kundu nangi sache sosor chene Jogalage zoyon nabe chuzo chik chengi lezen kyondom ngawchu ngawsum gyangsen shuyu. One of the gifts from the Nalanda tradition to the world. Dilo chinda tangbo na nesho dochi dendu konskim kunchimbo cho checha shube ka. Sonsum di kene gortang lakbardo riglamgi cheba chebe suyogyun lamlu denbe be nalincha tang gyagagi nawe rishuni zamli mimang la lekege chakta shiyinba kanangdu. Nyeba choti nange nodi domala tang salguba tashibonshu yin. Thank you.